chibai ule wen hi ogas ni somni sangni le somni pani inrin ni nia mungyua a jamar motor mangalen main thian fai tu sipai ho boma baini in somni panian thi sagani jen mungyua tangsipa tual chung pdf lamra po bom kam phum len main thian fai tu military council sipai ta chu mun thuma bai tokin sipai somni panian thi thu south mungyua pdf tenen atanga ria tani military council sipai ta chu ogas ni som priat khan mungyua township mungyua le mandalay in kar kong pui om mungyua le chang u kong pakhata phone line ti boy thai jamar khol vuana motor mangin len mai nan thian faya south mungyua pdf pola thunei to pakha chuan mungyua le chang u in kar kong puya bom kam te chu to pu khuwa piu so thi polten amal ni inan lo muwa anlak chuangam lo wangin sipai ui chau hawan kowa chuta chuan mungyua lamatangin jamar motorina non chuaka ma u get bulatangin ke in motor mangin ra po bom phum ta chu an thian fai ni tina soi mungyua le chang u in kar kong puya kal sipai te beinan mun khata bom pathum zel phumin mun thuma ruam hanin landmine pakwa zat kam ani chung landmine ta chu military council sipai ten august ni sompriya jing lamdar sarila chan ve tangin telephone le mobile line ti boy tu vuana motor mangin anron thian faya landmine zongzong chu la chuak thai vek ma se an seng hoi laya ti puani wangin sipen thinwal thu ria tani pdf sab mungyua thunei tu down kariana chuan mun thuma kan kam landmine ta chu an phor chuak thai veka ma se kan bom kam ta chu abi ka siam jamarati boy thailawani mun khatan lak chu nuwa motoran dalu lai le kong lakan kalpui lai na puaka sipai pangan thi amun hina chuan jamar vuana motoran dalu nuwa puaka motor chapina chhevek chuta chuan sipai som pahnian thi amun thumna puana chuan sipai pangan thile bokani tina soi chung bom mun thoma puaka bang chuan sipai somni pahnian thi ngal vek thu le hliam tam takan om thu pdf laminan soi boka chu landmine operation tel pol te chu people defense force south mungyua rualin mungyua ranger group te truth army te black hunter people's task force le aniar defense force ten ni yinma pin kan balu ngango le thi chen lama in kana suakin sipai somlian thia police pakhat anung chunga man ani sagai region yinma pin township kan balu township thi chen township le mogoi region kango ate in kana suakin firfiak sipai somlian thia police pakhat anung chunga man ani thu tual chung pdf laminan soi yinma pin yin paung teng khuwa in kana suaka sipai samthuman thi sagai region yinma pin township yin mountain khuwa in kul sipai ta chu tual chung pdf 10 nil chung zedan baya chu in kana chuan firfiak sipai samthum velan thi thu people's revolution army pra pol thu puang tu bujapana chuan asoi ani yin mountain khuwa in khuar sipai ta chu august ni som pakhata tanga ni som pali thleng pra sipai te cna te mungyua botan mania pol te seya sana pol te pale pdf le mungyua battalion lamin nile chungan baya sipai samthum an thi ani august ni somni pokhan pra sipai le cna sipai ten bungrua le puak thai thilpura yin mountain lamakal firfiak sipai ta chu chunudar khallem ni somli panga khan sipai lammi dalanin report alo pe ka wangin helicopter palia thlenga helicopter pahninan ka pa pahni in force zani vel da in khuan hual be wangin pra le cna sipai zale somthum pasari teken bungrua chu puaka mi pui sipai pahni thi in pathuman hliama chung hliam te chu chansuak thai vek ma se ral thuam thanem takan chan thu ria tani kan balua boma be wangin sipai pahnian thi sagai region kan balu township pinta khu hal tu firfiak sipai pol hnung zui tu light truck motor pakhat tricycle pakhat le bike pahni chu ogasin sompriya chonulamdar khatvel khan hlebu khobola down ya za pol tenan boma sipai pahni thi in pangan hliam thu tual chung mi tenan soi ani kango in kana sipai paruk thi in police pakhat anung chunga manani magoi region kango township chimlam operation nei firfiak sipai tele tual chung ve hum to pol te chu aintet khobula august ni sompriya chun dar som pani vel khan anin ka pa sipai parukan thia police pakhat anung chunga manani thu ria tani firfiak sipai operation nei lai force som sari vel omna chu ypdf te ydf te cdf kkg te dragon brother pol khanna te ldf tele kango pdf tang kopten lambuninan baya darkar ni velan in kaptona firfiak sipai malamakal te lambunna chuan sipai paruk ka hluman ni
ma se fir fiak sipai lamin lai puan tong pong ka wangin bong veng tu pakhatan ka fuwa khau khu khuwa civil mi pahni mausa te chumanin phawatan an hruai kualani chu in kana chu anuwa chuan fir fiak sipai operation neina telve police pakhat chu ral thuam le puak thaite dena atlan siat lain tangrol polin an lo man mana thataka kolin thu an zo fia mek thu siatani bok thi chenya sipai pahnian thi August ni som poko jing lam khan sagai region thi chen township lamatanga indo lamakal sipai for somruk suang omna firfiak sipai ta chu indo le simato inkara KIA le tual chung PDF tangrol polin landmine pathum ti pokenan baizuya firfiak sipai pahnian thi thu indo revolution IR10 thu chu an siamani Miawari le kokare inkara sipai kemte PDF tenan bai thui lo ngai thale ila Karen state Miawari le kokare inkar Asia kongpuya sipai kem le check get te chu chiatin net operation 10 August ni sompria jing dar nga le minute somli khanan baya sipai captain pakhat telin mi parukan thi ti riatani sipai te omna question kongte yet ke thu te eke check get chaka chuan pin konga om battalion zathum le samthum panga sipai ta chu KNU KNL le chiatin net PDF tang kopten darkar kharle minute somli chung velan ka pa yet ke thu sipai kema arsipani bel sipai captain pakhat corporal pakhan le midang pathum an vaim ni pangan thia battalion zathum samthum panga sipai pakhat athibok sipai parukin hliamna takan tuara chiaten net PDF lama sub battalion nga na deputy commander pakhat athive bok ti hriatani tuna hian firfiak sipai te hian miawari le kokare inkar konga sipai force an sobbel le tewa kokare khopui kong chu kharin zanlama jet fighterin bomathak ti hriatani Miawari wole inkara inkana sipai paruk thi in pahnian mana ral thuaman khom Karen state Miawari le wole inkar kongpuya inkana thengin military council lama sipai parukan thia pahnian man an ral thuam ten khom thu copra operation 10 thu chuan siam firfiak sipai IB somli pali hnuaya LIB zale somni pani na sipai 10 Miawari le wole inkar konga om phaya konga Okas ni som poko jing dar thum le ni som panga khan ramri pela lun tuma wangin inkana chuaka military council sipai paruk thi in somni in hliaman tuar ti hriatani chu inkana chuan sipai pahni anman ba ka MA1 silai pakhat MA2 pahni bulletproof helmet pahni RPG bomb pahni bulletproof equipment pahni 5.56 silai mu sangkhat silai mu magazine pasari 40mm bomb parukle 60mm bomb palian khoma sipai pahnian man te chu lieutenant colonel thin chawale min tuaten ni Geneva convention le PDF 10 danan siamanga thatakan en kol thu hriatani nimin jingdari advel po khan firfiak sipai te hi force in sobbelin ral thuam pham kim nen an buat sai thalea chimle mar sakle thanga te ral thuam lian le te na sataka ka pin ramla kan tuma nileng deuh thoa in ka pin he thu an buat sai lai zandar sari thleng po khan an la in ka pa firfiak sipai lam hian jet fighter atang pon ka ba ka ral thuam lian 122mm te 60mm te 81mm te ba ka ahloma ka chu athai MLRS te hial an man thu hriatani thlona tangin firfiak sipai te hian Mobi Airbase YAK 130 jet fighter in Miawari le wole inkar kongpuya August ni sompria zandar som pakhalle mini songa pariat khan bom voi thuma tha ka ma se kopra operation lam hi tu ma hliaman omlo nimin jing lamdar somvel po khan inkana then mun vela hian Mobi Airbase YAK 130 jet fighter pani in boman tha ka tlai lamdar thum vela tangin inka tonna le boma inkana atheng le ti hriatani chang u tang sipa bompuak liam tur dam chuak le sipai major land mine bai le ni in damdo ina lut le a sipai soman thi sagang region mungyua district chang u tang sipa August ni sompria chun khan chang u khopuya security duty sipai major angko min le pol te chona motor chu mungyua le mandale inkar kongpuya land mine bai ni in mipali in hliaman tur thu chang u PDF 10 thu chuan siam sipai major angko min le pol te hi mungyua base number zasari le somli pasari ral thuam dana duty tani in ral bai turan nilawa mitlem te chawan ne wangin chang u hian an duty ti hriatani chang u PDF te soidan chuan landmine puakena fu zinga sipai major angko min a potel ani hi chang u township security duty ani tunma po khan landmine puaka hliamalo tuar to a ICU a rei takan en kol hnuwa alo dam chuak le a tuna hliama tuar le
amai te chu ahliam thler nuai maya adam chu akaring to lo tuna hian mungyua sipai damdo ina anuna chan tumin an bai mek tin a soi tin ogas ni sompria jingkar khan mungyua le mandale inkar konga sumkhon thin tu sipai ta chu chang updf battalion thumna ten len mai nin an baya sipai paruk thi in pali in hliaman tuar chutiang bokin ogas ni sompria chhun po khan mungyua le mandale inkar kong thlang lam leile lo chunga len main phumruk zong firfiak sipai force somnga vel ta chu chang updf battalion lina ten len mai nin an lo bei vele a sipai pangan thi ti hria tani mia ukla veng hnina military council taruat in Jalal town dana chu ka hlumania administrator dangte po an hlau thong hle Rangoon region mia ukla pa township veng number ni tu mala kong number yata ogas ni somni chomadar somle mini somni vel khan military council taruat in Jalal town dana chu silaya ka ni thu tual chungmi tenan soi town dana le anupui kongan kallain tu ti hria lo mi pathumin silayin aluzona norchil ti tinan kapa amuna thingal sipaile police ta chu amuna ron thlengin arwang chu damdoi in laman thona mia ukla veng hnina andap kwal mek thu hria tani to chumi pakhat chuan mia ukla veng hnina chunga tukin jing khan in Jalal town dana bengbula silayin norchilin an kapa ani chu sipaite report pethin ani damdoi in motorin an thiara veng chunga in Jalal dang panga oma mi pali ta chu an hlau thongin an buai ru khop mai town dana chu abeng zone an ka wangin a thierin om khop mai sipaile police ho chu mun sang sang an duty furbok tin a soi kalimiowa military council ten bike zale somhnian semdon kalimiowa military council te tirka p2 sit pol ten hena bike zale somhnian semtur thu ogas ni sompakwa khan military council te thupuan chuana telegram channel le social media ten post ti hria tani kalimio region command headquarters Dhaka sa chunga Aung San Indoor Stadium a nimin khan he program hin manga indoor stadium chung veilama bike te hin da tlartira unpack tur bike te chu 125 te 110 te yo su an ti mai thin bike an hilom ti hria tani chutiang bokin wa in August ni somni hian Magwe region pakhau kuwa military council te tirka p2 sit pol te hena bike an sem thu telegram an post boka mithen khat soidan chuan heng bike an sem tur ta hi mi puita tan man khom ni in an soi ve bok China wam pawnga lepatang tlanga copper project chevel chu landmine tam tak military council laminan kama chung jinga landmine somsari pariat zet chu lak chhuat theni thu northern yinma pdf polin khetten median shil firfiak sipailam in dei tolo wangle security ti khaunan China company na thona bulvela landmine ra po bom an kam tewa chung jinga somsari pariat ngot chu tol chung pdf lam Myanmar chegwe bia polten an then fai thu le chung landmine manga firfiak sipai beile tan tum thu hria tani Chin State Chief Minister Tharatan Dr. Wungsuan thanga ruwa tani Military Council te chuan Chin State Chief Minister atan Dr. Wungsuan thangan ruat thara Dr. Wungsuan thanga hi Military Council din hnuwa Chief Minister pathumna turani Military Council hnuaya Chin State Chief Minister nilai ungun Aung San chu State Military Council Chairman a omjok donani Dr. Wungsuan thanga hi specialist doctor ni in Myanmar Army a Lieutenant Colonel renga pension to niya ama hi kumsang ni le sompanga Myanmar General Election nei tumkhan Chin State Tedim Township Lower Parliament Constituency a Union Solidarity Development Party tiketin allowding to a akhin pui zawmi Congress Democracy Party Puchin sian thanga chu allow ne to lawani Lieutenant Colonel retire Dr. Wungsuan thanga hi Dr. Thiam tak zaidam le ngil nei takni in ama hrechiang tu te chuan an soi ani Yankin Township no pangdam do in kap tu manani thu Military Council tenan puang Rangoon region Yankin Township Mukang kong om Mukang yarana no pangdam do in rocket launcher kap tu chu aral thuam han ruanen tun thachung khan an man thu Military Council tenan puang he chanchin hi Military Council thunai na hnuaya media kaltang puan ania Dr. P. Phyo Phaya hoi honna in mi pangaten rocket le silain okas nili ni rukle ni saria an ka thu niu san puang alim chon chuan akap tu te phurtu Dr. Tan nei le fielder kar chu okas nili khan an mana niruka Suipita Township wat nga om dolin lin thati hostel om jedlia kap tura thuron petu Suipita Township wat ruk che na in om mei zochia
rocket kol saktu Dr. Pi Phyo Paya Omna Suepeta Township Tha Som Paruka Chen na ina rocket pakua amu pakua pistol pakhat zen bomb ni Glock pistol pakhat .380 mu somsari le panga 9mm mu somnga le tube 10 man thu ria tani okas di saria in kana hian munhma en thatu pin da tia ko min u achu Suepau kan Township one number somni pakhat na an chen in an man thu an tar lang bok UN palaitan do Aung San Suu Kyi nen in huna kong honani ti in military council tenan soi ne pidoa tan in a sen mek state councillor do Aung San Suu Kyi le UN special convoy to Myanmar nilin hei zarite andu huna in mu phal sakani thu military council how to berina tiam UN special convoy to Myanmar niolin hei zari hi ne pido khopuya military council how to ber min aung hle nen ani mu tum khan do Aung San Suu Kyi mu adu thu le a chen na ina hotir le turin ange na military council how to berin a chhana chu UN assistant thupuang tu paren heta chuan AP news antar lang UN special envoy to Myanmar neolin hei zari hian adu huna do Aung San Suu Kyi mu hun min aung hle na tiam thu a chuan do Aung San Suu Kyi risel na en kola thataka om thainan ma kan la ang ti in military council how to ber chuan atiam tundin huna hian do Aung San Suu Kyi hi a risel na le eile in lama kan hlau thon pui hlea nakena a chen na ina thon kir le turin neolin hei zari chuan senior general min aung hle hne na soi mi puita chom dol hna le atul anga tan pui thoi turangen na chu military council how to ber hian kan ngai tua thuayang tia tiam thu friend hei te chuan a soya heng ba ka hian tan ina khung mek no pangkum som pani hnuailam te hi thil ni thaya ni lo military council how to ber chuan ani khop mai kumsom paruk le kumsom pasari no pangta hi azia om thai ang barin kan ngai tu asak don tia atiam thu UN thupong tu chuan a soya democracy swal tu te thi turan chung thun rel te an ma khuwa ngai tu asaka ti top sak turin UN plai chuan military council how to ber hna tlang takena sil heng ba ka hian Australia sarkar inangen angin sumdon na lama mithiam chhuwa turin le tan ina kumting lo tang te chhuwa turin angen bok UN special convoy to Myanmar neolin hei zari hi August ni som paruk khan Myanmar a thenga nikum October thla tang khan UN special convoy to Myanmar tan thanania tun tum hi Myanmar a tum khatkal na ni kheter media in nimin August ni som pakua sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin second region mungyo a sipai panhian thia second region chun hla a sipai panhian thi second region yin ma pin yin paung te ya sipai somthuman thia second region thi chen ya sipai panhian thi second region chang u a sipai som pakhatan thia magwe region kanggo a sipai paruk thi in pakhatan man Karen state miawria po sipai paruk thi in pahnian mana second region taje a sipai som pathuman man Karen state ko karia sipai parukan thia PDF mi pakhata thibok heti hian nimin okas ni som pakua sipai thiza de PDF thizat khaten media report ala khom danin military council sipai somria de pakhatan thia PDF mi pakhata thibok ani khati jong kha boina chanchin thar kan ngai thak thede chu ni e